F'Malta hawn 90 pazjent li jsirilhom trapjant tal-kliwi u sakemm jasal dak il-mument jieħdu trattament fir-renal unit tal-isptar Mater Dei. Din it-taqsima tgawdi mhux biss mill-investiment bla preċedent li qed jagħmel il-Gvern, iżda tibbenefika wkoll mill-qlubija u l-qalb tajba ta' dawk li jagħmlu l-Life Cycle Challenge. Din id-darba taw donazzjoni ta' 20,000 euro bilan li nxtara software li jagħmilha aktar faċli titqabbel il-kilwa tad-donatur ma' dik tal-pazjent. Is-sena li għaddiet l-sfida ċiklisti tal-Life Cycle saret fiż-Zambja u din id-darba se tibda mill-Kenja Tanzanija bil-fundatur tal-Life Cycle Alan Curry jgħid il-mument tal-preżentazzjoni jżid l-eċitament għal dak li jrid jinkiseb fl-isfida li jmiss. We've got about 15 riders. We're about 4 weeks away before we actually leave. Very excited. Obviously every year we ask the renal unit what do they need, what a wish list they need. This is why this initiative today was given because they requested this. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferner ringrazzja l-ċiklisti tal-Life Cycle Challenge għal din l-għotja tagħhom. Twaqt li fakkar kif il-Gvern investa mal-5,500,000 euro biex jinxtraw magni ġodda tal-kliwi. Dan huwa importanti ħafna li meta inti jkollok pazjent li qed jirċievi kilwa biex ikollu mar tal-kliwi, irridu noqogħdu attenti li dik il-kilwa tkun taqbel eżatt mal-pazjent inkella l-ġisem jirriġetta ma jżommix. U allura hemm sistema ta' kif wieħed qabel kilwa mal-pazjent. Dan jfisser li jridu jsiru testijiet kemm Malta kemm barra minn Malta li jirrikjedi software li huwa avvanzat. Il-Ministru Fern qal li ma' 8,300 donaturi reġistraw ma' Reġistru Nazzjonali bħala donaturi tal-organi. Ma' dawn l-erba' filgħodu naqdu 400 impjegat tal-HSBC li flimkien ma' qraba tagħhom għażlu li jkunu donaturi wara mewthom. Jirriżulta li s-sena li għaddiet saru ma' 47 trapjant f'pajjiżna fosthom tal-kliwi.